kwiruka nayiki ufite kuje gaho tere mu kugenda Imana yamuhuye ariko mwebwe tawe mwigeze kutujijisha ngo aragusanye Imana iratubwira ngo yasigaje nibwo bwishwe utugo yasanye abakongo DRC rose ngo kongo iteje kibazo n'amayi mwebwe kuri aho mayi zoroshe se umuntu uzuro gutitara twana n'amayi iwe ni mayi murere na my match. Shall we tell them? Hallelujah! Mama tutu! Mwana wetu mwana wa Ibrahim. Yes, I ngira ngo usome hefu ngo murabaso satani. Shomusha ni satani. Niso ni wa shomusha wa. Kubera kukwitumbishije ukuri tukenera n'ijambo ry'Imana. Sokuru wawe ni satani. Nyokoro ni satani, nyokuru ni satani. Na shetani. Atukuza mkombozi. Niko. Kuja gutumira umubwa tukaza tubanza tugakora inama. Ngo tugerageze ngo twumva amagambo azayigisha. Ngo banza twohereze ngo inyigisho za. Umwe niko yambwiye. Ngo batubwiye ngikora ari wacu ngo yakeneye kuko nguzoza mu giterane cy'wa ngo none ngo twohereza ngo tukabanza tugakurikirana inyigisho za ndamwe ngo ntazindire kanze kubwire ukiya utege ziravuga ngo reka cyane kupanza zambiza koza kisiri isubu sana kuliko kiwe usipotubu ajaraka pole sitakubaliza tumenye ibibamo n'usanga bidahuye n'ibyacu turagusibye namambwira ngo niba utihana mushiraho ndi muvuga butumwa amaze reka bagwana intambara n'abakora patera sisi mukene korana turamukene muri ruraka chomeka tombela riba hasokera mu motoro banda muri komye ikorana ati abe niyo dutumira umeze gute twakubwiye ko dushaka Yesu sera gutunze itoroshi samabega mu isoko ababibonye bose mubakimana yo mwishuru abazumvise batsinyo mana yabaye itoroshi ya Yesu siyo mukana barakagira ngo bacu kuri wewe bagashita kandi kane yashize ariko itoroshi ya Yesu yama yakarime Dove? Abana bameze kwatona umwangasi. Korarira mu birati. Ko turaza gusora rumari ku muntu uzobwiriza. Niguyereka. Kandi nari kuri nawe bakabakunda igihugu. Amase pastor aromaranyandikira nambira ngo ye ngo baririmbyi batunaniye. Cyo kusara ko baririmbyi. Batunaniye. Muzokongera.